iti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Da kayo a tricycle driver, ha? Di yu pa'y amo alinisan da ito'y paradaan yaw. Nay, paingay nga kung ungit ka, nanatuyang. Magpaisaw na natuyang. Ay! Di yu aya amaw. Asyak ti binilin ni Kapitan amang linis dito'y abanda iti purok unaw. Win ka day, aglinis kamin tao. Siyak ti ungtan ni Kapitan, no makita na anarugit da ito'y paradaan yaw, kwaraw. Aglinis kami to, nana. Ha! Nasken nga aglinis kayaw. No agsubli ak dito'y paradaan, nasken anakalinis kayaw, na? Ay, pimanaw. Italangan na mo ka na uyong gayam ni nanatuyang. Kunak nun asing pati de. Naungat gayam. Alang, aglinis tayo kanaw. Ang mga no agsublay kat sermunan da tayo manain. Wait, wait. Sayo. Apay, Marituyang, naggapwam. Dita paradaan ti tricycle, maray. Napanak nagungungot dita. Inong tam, dagiti tricycle driver. Wala, tadida mo ngamin amo alinisan ge paradaan da. Kat siyak ti ungtan ni Kapitan. Ay na, Mare, awan ni Inteng ita dito barangay. Oray nasken atong palak jay impaaramid na kanya. Sa bagay matkit di Kalkalpas mo gayam, anagungayt. Ay nahun, maray. Kasta unay ti butang dagiti tricycle driver. Ammo daitan, noan niya atalaga ti ugalim, Mare. Napan mo kidi nung ungtanay, nagiti tricycle driver, dita paradanay. Kahit nagrugit mo gayam ti paradaan da. Kagura da kan, nagiti tricycle driver. Saan da kan nga itulod, no da papanam. Inaramid ko lang timpatrabaho kanyak ni Kapitan. Di mo lang binaybayanin na narugit ti paradaan da. Ay sana mabali na. Inuray mo lang takuman ani pare inteng, ti agungit kadakwada. Orayak pailaan kat nagrugit di paradaan da. Agkaiwara ti papel kas kada supot a plastay. Sikan, ti pagis-istoryaan, nagiti tricycle driver. Apay, di mo amuaya, adagita ti tricycle driver, ti numero unaw, at ismusaw, dito'y barangay Kabildatan. Rayak lalim mabaga, idi may nagungungot ni nanatuyang idi paradaan may. Ay, dayta timbagam ajak pulos patyan. Apay may. Aguray ka. Apay, nga inong tanda kayo ni Marituyang. Nagrugit ka no idi paradaan may. Ay, ikutpudnumat nga men. Diyo kaya ti maungtan, ka talagamat nga min anarugit ti paradaan yaw. Naglinis kami. Nasakit lata na kami kininanatuyang. Ay, nasingpot dayjay ako, Marek. Saan mo ta nasingpay? Nakaungungit may. Adala ang gundaway, anaungat. Badaw! Asos. Ayan mau! Iya. Dakas kan tatabadaw. Sigurado nga ungtan na kan ni nanatuyang. Apay, sa dino aya, ti papapanam si kabadaw. Napanak lang mo't nagpagnapag na Ay, itay kapay ngay ayaban. Tapay aya, Ay, kat mangantan aya. Ay kunak noong tanak manay. Apay ko mga ungtan ka, katawan mo't basol mag. Iso, may tikunak. Anya ya, luto masidain ta. Ay, kat di paboritum Ay na, nagmayatin ti kastuyabyak. Inal daw langay na naimas ti lulutwam, tuyang. Agkakaimas ti paspasidam kanyak, tuyang. Makadlawa ka. Marituyang, inong tamsamanan ni Kabadong. Saan ba tamaray? Naa, ay kasano kat nakapigpig sa tingiwat mo ang mga ayab kan kwa na. Kunami anong ong tamanan. Inayabakla ang atamangan kamay. Aya, Sa anak mo't anaungit kit no awan gap-gapo na. wan ta ibagbaga dagita tricycle driver anaungat ka kanaw. Ay, nasaya atem palagip mo maray. Mapan kuman gayam kitaan no talaga mo lang ang naglinis da ije paradaan da. Ong tamanan idan kasta kaday. No saan da ang naglinis, talaga nga ungtak ida.
Ngam no naglinis da, ay apay ko mga ungtak idangay. Naglinis kami, nanatuyang. Kung pweso, nagtitinulong kami ang naglinis, taplosan kan nga gurat. Nasaya at no kasta. Narigatan ti maungtan. Kasta minti na rin nyo analinis da ito'y paradanyaw. Tapno naragsak ni Kapitan no umay nanto kitang. Ibagamatan kan kwa na, naglinis kami. Sigurado nga ibagak deta kun kwa na. Mala, inda ko na. Nay, nasingput-mut gayam ni nanatuyang. Ti ko nam idigat naungay. Naungat, katno ka na yun na nga ungtan ni tata ba daw? Mare, nakita mo dyan paradaan. Jak pa'y nagudong, jak pa'y nakita. Ay na, naglinisan si ka. Kat inungungtan nga men ni Marituyang dagiti driver. Mayat matgayam no maong tandagi jay at tricycle driver. Uray sag paminsan laeng. Mapalagi panda nga men no kasta. Wen rumbeng laeng. Ay, sigurado ang maragsakan ni Inteng no makita na jay paradaan analinis. Sa paiso nga min, matiw mo na makitam no umay ka diti kabildatan. Kahit paradaan nga road, pagluganan ken pagbabaan dagiti pasaheros. Ranta agtuman ti mapan mang sarongkar iti dayta a paradaan, maray. Mabit man laang maribanang. Apay aya, maray. At ako maibagakan ka. Ibagamon Nabayagan akayat ko nga ibagada ito'y maray. Kwa, umutang ako may di kwartam. Ay na, Marituyang. Nabayag matan akayat ko nga ibagakan ka nga awan kwartak. Ay, kunak nuad da. Ay, awan, maray. Amom no asino ti rumbeng nga umutangam. Asinaw maray. Ni Marikwanang, negosyante dayjay, adulat ta ti kwartana. Aya, ay mapanak tuman nga raw, ijay tirsina na. Dumagas kakit din ngamen, ado tinaglakwan na, ado tigimatang itay. Nakita kat, maray. Anya pa'y ayati gatangag. Nagkit-kita pa'y nga raw. Nagadun day taginatang mau. Adun sa ti kwarta mita Damat basait. Marikwanang, adaman la ibagakan ka. Anya day ta, maray. Mabalin nga yara sa askulaangain, tapno awan sa bali amakangag. Ay, sige yarsaas mo laag. Mabalin ti umutang iti kwarta maray. Nangagkaw. Sakpay mati ko nayaw. Nagpigsa ti panagdangagkaw. Inaldawak amin nga kurikaor. Kay, anya ko maitanong nangagmaw. Maray, awan maipautang ko kan ka. Uray 5,000 laeng maray. Nangagkumanang. Ay, kwaraw, agpaigid ka man. Na, Maray, di mo ibagati kastaken kwa na, taado ti kwarta na dayta. Di mo makita dagiti nagado ginatang na. Ay, aya. Ay, kunak ano umay kalagpas-pasali ditaw. nalawag mo't siguro tinangagmaw nga imbaga ni kagawad kwanang. Ado ti kwartak. Kasano ka daw? Ay kat mabalin ka pa utangan. 5,000? No kayat mo akat uray sa nga 10 aribaw. Ay, sige mga raw. Pautangan na kwaraw. Sige. Bilangin ta dito isang wanan ni kagawad kwanang Wan, tadaak amang panagnak nga imutang kan ka ni Marituyang. Oh. Nangiduli na kun jay kwarta kong. Di tabulsam San ko nga ibulbul sa ti kwartak? Pangiduldulinam ngay nga raw iti kwartam. Dito imidyas ka. Yay. Api-api na utangak mo tinadagos ni nanatuyang. Kat si kamahan. Nasyanak namin kankwana. Jak amaw, no amuna mo't lang ti agbayad, wen no saan.
Kat di tamon a makita ti pudno nga ugali ni Kumari Katuyang. Ay, kunamot ang natiwod nga agbayad kan ka. Ay wen, masapol nga ipalagip dagiti utang na. Ay, kasanon nga yung pautang ka, oh. Ay kat makitan to no amo na matlang ti agbayad iti utang na iti sabalay. Ngamno siya talaga ang natiwod nga agbayad. Kinapudno na ada maipautang ko kan ni Marituyang. Ngamjak la pinautangan. Isumot lagayam nga umot utang kanyak. Ay, nagrigat mat ngamin asingiran. Ngam ada nagpautang kan kwa na. Ha? Asino? Ay, nagturod mat tanday dyan ang pautang kan kwa na. Ni Kwarog, di inungong tan na. Ha? Inungtan na lang arod idan, pinautangan na pailaeng. Mas dawak nga raud. Ay, saus. Ay, sapay la kumaa. Tabayadan nanto ni Kwarog. Agbayad adagos ko na ma. Ingka di je bangkag ba daw? Wait, mapana nga ruday. Hindi na kung masapol nga ibaon-baon pa eh. Tanay, inututang ko pa'y dahito igatang ta iti imulat ha. Wait, amaw. Iso anas kan amabayadan ta dagaws. Pabayadan ta dagos na ita. Daanag mo na ya. Ay, mabainak no jak mabayadan adagaws. Mabayadan ta nga rod adagaws. Narigat, amangan no addan to maibaga kanyak dagiti tattaw no jak agbayad adagaws. Ada nga talaga. Wen, amok nga ibagbagada na ungetak abakot. Nasaya at may tamaw. Istrekto abakot. Dayta tibagbaga dagiti tattaw. Nangisit lang nga rudin abakay. Manupay nga agdigaws. Dagita, tibagbagada. Unay kamutan, nay nayunam samag. Ibagbagak lang, dagiti mangmangag ko tuyang. Apay amarud ka ngay. Pati dayta pa nagdigos ko aman manaw, is-istoryaan da pa yan. Kasta nga rod dagiti tattao. No addamay sa panagkamalim. Aming nga aramidam, kamali amin ay. Saan ko akam maleti, saan ko apa nagdigdigaws? Talaga nga iranrantak ti saan unay nga agdigaws, tapno makatipid ta iti danaw. Malaksid no inaldaw nak nga isakduan iti pagdigos kaw. Asino tinakapila, tagpay tuludak man ija tiyendaan. Siya, kantay. Ah, Sakaday! ay unay mo't daytan. Bigat, anak ka panimid ka akaslan na dagsen ti problemam, Kwarog. Ay, talaga problemado ak ita. Antay. Si kapay mo't abaro ti maadaan iti problema. Kasanaw, hindi mo't lagbayad ni nanatuyang iti utang na. Ay, una yan. Apay nga men ta pinautangam. Kat nun numero 1 at tiwad dayjay. Napay nga itayo lang ngayong baga kanyak. Nay, saan kamot nga men na nagdamdamag? Kaya't mo asawa nantay. Nawanin di sa nga 10,000 pisos kaw. Ay, kaslakas tan-a. Ay, babawi ka nagpautang. Nakaispoting kayo mat adwa. Apay, sa dino ti papananyaw. Papananta ka din tuyang. Mapan kami man agdate kin ni badung kaw maray. Agdate kayaw. Wait, maray. At dagayam korta may apagdit may. Apay, saan ka nga umapal marikwanang? Apay kumangay nga umapalak. Mayak ti adda ka date na marikwanang. Yung kayo lang agdate. Aywan gaya marituyang. Sakbay amapan kayo agdate. Ipalagip ko kan ka, di utang mo kan ni Kwarog. Ayun maray, jak nalipatan. Adda pagbayad kaw. With interest pay anya ba daw? Ay katu na. Mala, bayada mo, tinteres na tuyang. Total, adumot ti kwartata. Napang nag-date da tatabadong kan nanatuyang. Ngumdi da pa'y nakabayad iti utang da kanyak. Saan ka amadanagan? Taim palagip ko kan kwa na anas kan abayadan na di utang na kan ka. Mapay nga, di pa'y lang nagbayad. Bayang pay laang ta agdate da kan ni badung na.
Nusang nagbayad ni Nana Tuyang, idarum ko talaga. Ay namare, nalipatan manen dagiti tricycle driver tinaglinis dita paradaan da. Ay, kasta aya. Ay agkaiwara manen dagiti papapel. Kas kada supot ije paradaan da. Mapanak manen agungag inton bigat. Agtalikod kalabasit ak nalipatan da manen ti aglinis, maray. Ay, sana mabalinday tamaray. Ung tanak ni Kapitan, numabaybayan anarugay, jay paradaan da. Kitaan nyo tiyo masinil ka bakit? Ni Nana Tuyang, oh. Ay, saus. Umay na tayo manin ung tanda ita. Nagrugit manin dito paradaan. Ay, aglinis tayon. Apa yan, nagrugit manen dito paradaan niyaw, ah. Nalipatan mi tinaglinis. Tanalipatan mo tinagbayad iti utang mau. Ha? Iso nga ron ngay mayak dito yung paradaan niyaw. Taumayak agbayad. Ha? Agbayad kan? Ngam apay nga ungtan na kami. Siyempre, saan kayo gayam ngaglinlinis? Aglinis kami. Aglinis kayaw. Tayawat ko inton madamdama jay bayad ko kan kasi kakwaraw. Ah, saan ka gaya man natiwad nga agbayad na natuyang, akas iti bagbaga dagiti kukumarem. Naungetak laeng, ngam amok tagbayad iti utang kaw kwaraw. Kasta ti ugalay. Ay, kwarog, husto ni Nana Tuyang. Naunget, ngam saan atiwad ngagbayad iti utang na. Ala sige, dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Junred. May sapoy asagot kada kayo, PMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang istasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Good morning, Marikwanang. Anya manen ti aramidem dito tersinak, marituyang, imag-agsapaan nga daka ditoy, alas 7 pay laeng iti agsapa. Kat umayak agpainit tamainitan mo't dito'y sangot ti tersinam. Apay aditoy ti pagpainitam ngay, saan nga iti paraangan yaw? Kaya't kung arod ditaw tapno umuta nga kalpasan nga agpainit. Ay sanak nga agpautang. Awan pa'y ngamin nagbayad iti utang na. Isu nga awan na urnaw nga igatang ko iti ilakaw. Unay kakidin na nakaimimot ka, kasla saan ta nga agkumaray. Ay na marituyang, agbayad ka pa'y iti utang mo, sakbay apautangan ka manon. Agbayad akto. Alaki din, isupot mong ti utang, taagawid akong inton madamdama, kalpasan ti panagpainit kaw, ikanak iti 1 dozen nga itlog, 2 sardinas, 6 noodles, kapi at 3 in 1 kan 5 kilo abagas. Anya? No di nakpautangan ita, oray aglin ni patan nga kumaray, kati utang ko asigaw, lipatamon, ta sa anak tumulang nga bayad. Naa? Nagalasan ti ugalim? Agbayad ka pa'y nga umuna, sakbay apautangan ka. Ay, dagulit ka mo't abakan niya! Na, Kunak mo't abayadak tao! kaanon taw? Entol lumagtaw! Salba ka kiday! Anya, intod lumagtaw? Kaya't naasawan day ta, apa nagsasaom, at talaga nga awan planom nga agbayad. Sa bagay, 2,000 mo laki deti utang mo Ala, saan mo nabayadan? Takasta mo lati kayat mo kat ang mapasamak. Basta aglin ni patan nga kumaray. Aregladaw! Saan ka napaganano akumaray? Kan uray saan tan nga agsarsarita forever. Saan ka mo't apagtatakunan akasarita?
Di oray aging ga ijay nagkaysabiyag kat saan tangag penpenan sign. Naa. Anya ko ba? Ha? Naa! Nay, apay marituyang. Nakamisuot kamot ngay may diti paraangan may. Anya ti parikot mo aya. Ha? Masurunak lang kin ni Marikwanang. Naggapuak di ta tersina na. Kukuna nang aglinipat kami kanon nga kumaray. Tawan ngamin kano makukwarta. Imbaga na ti kasta. Adu ating bagbagana. Agpapankan ka, Marimilyang. Aw, interesado ka ka di adungal. Ala, ibagamlat ta no anya dayta. Asi ka kanaw kat agraraman. Ngamain, pasig akabarbaraw dagiti kawis mo. Ako namlang bak ng kalauna yun. Ay, siyempre pasig akabarbaro dagiti kawaskaw. Tadaan ako iji abroad nga agipaw-paw kat pasig ang nagpipintas pay. Kung saan laday tatimbagbagana, may papankan ka. At dapay, Ado, kunana akanayon ka iti parlaur. Ako namlan makikuntis ka iti reyna ti piyesta. Agraraman ka kanaw. anya. Kun adda kanupay lalakay. Ha? Wun maray. Asino ka naw ti lalaki? Agnagan kano iti aklaw. At agasabali nga ilay. Kat kanayon kayo kano nga kit-kita. Anya. Ngam ni amaray. Di mo ibagbagakin ko na asyak tinang ibaga, Wan maray, jak ibagbagakan kwa na, asika tinagipulong kanya. Iso nga ita, likli ka mo ni kwa ng baak. Ha? Kagawad pa'y mga raud, ngam day talamang sarsarita iti pada na ataw ti amuna. Marimilyang, anya ti ibagam ka ni Enteng. Kaya't kulaang ayuman no anya ti aramida ka ni kagawad kwanang. Apay, adda madingay naramid na kan ka? Adaw ti panagdadaal na kanyak. Kasta aya, ang awan mo't itan ni Inteng. Adda seminar da ija bagyo. Kasta gayam. Ala, baliwak to nga rod ti umay maray. Tamay mayat nga isaw ti pangibagaak. Ta isulakat nga rod ti kapitan. Sige, Mare. Ang anya aya ti madingay naramid ni Mari Kwanang. Imbaga na nga da kanu lalaki, nga agnagan iti aklew. Ha? Jakto pa'y am-amaw da ita nga aklew. Aklew. Wan maray. Awan to pa'y am-amok nga agnagan iti aklew. Hanggang talaga ajak kayat da ita kay naramid ni Mari Kwanang. Isuanas ka na makasaritak ni kapitan. Ta isuro na tinasaya at nga aramida. Ala, addakan ka no iso ti talkem. Ang talong nga aldaw ti seminar da. Mamuan maray, makaurayak. Ala, nanatoyan. Agmerienda ka lang ta. Tanaimas day ta tinapay aginatang ko ijay Teresena ni Nana Kwanang. Naimas ngagpaysaw. Ay na, ana. Saan kan amapan gumatgatang ijay tirsina ni Kwanang baak? Ngamain sa urday kay. Saon? Wun mag... Apay, di yumadlaw, ano gumatang kayo iti asukar, wun no asain, kat kurang titimbang na. Ay, kasta aya nana. Jakmat nga minadlaw. Wun, expired pa'y dagiti da dumaala ko na, ngam ila ko na lata. Ay, awan matkit nagatang ko kankwa na nga expired, nana. Ngam siyak namin adawon, iso asaan ako na gumatgatang kankwana. Ha? Pagananaw? Ne, apay ngay akas lakaguram itan ni kagawad kwanang. Idinto ta iso ti best friend mo. Saan kami best friend? Agkumari kami lang. Kanyak kayak dagiti bagbaga na iti kakaruba na. Ha? Chismosa na iya kagawad. Pwa, kagawad pa'y mga raud. Uray si kantupay. Dati bagbaga na may papankan ka. Ha? Anya timbagbagana, nana.
Ada ka no boyfriend mo iday, ngam kwarta lang ti kayat naken ka, agraraman ka kanungamain. Anya? Ha? Nangalaan na iti kasta nga ibagbagana? Kasta ti kunana, ket ado ka no ti utang mo, gaputaday tala ka no umut-utang ti aramidam, tapno laeng adda maited mo ijay boyfriend mo. Anya? Ha? Nagalasan? Ha? Pano? Baluak? Ngam never anak boyfriendak. May salang ti lalaki nga inayat ko. Awan sa bali, no diday di asawa. Ayun, ana, kasta ti bagbaga na kanyak ni Kwanang baa. Ket sinarsarita na dayta kadagitin na asidagken Kwana akakaaruba na. Ay, nagalasan? Sana pudno dagitin bagbagana. Iso ati makuna, saan kan amap-mapan ijay ayan na. No gumatang ka, mapan ka iti sabali nga store. Ay san tayon agumatgatang ijay tirsina na, nga main nagalas ti ugali na. Wanan nana. Jak ammo nga adugayam ti sinarsarita na may papankanyak. Angam saan mo tapod no? Iso nga ita, siya kong tigayim yaw, liklikan yaw dayjay akwa ng baa. Ape, adi ka makatal na tuyang. Kanayon ka rumwar. Rumwar ka man na bigbigatan. Anya ayati problema ba daw dakes ayano kanayo nakarumwar. Wen ata imbes nga agdalos ka dito'y balay. Wen no aglaba ka. Ngamday tala mapanmakis istorya ti ammam. Kahit man ano, Kastalatan dararamida may tinaldaw. Idinto ta siya, kanayon na ka mapanigay bangkag. Kanayon na ka mabanlag. Ngamdi nakpay mailutwan mo't iti kanay. agluto ka ah. Apay asyak ti paglutuam. Di agluto ka numabisin ka. Ay nagalasin ti ugalin. Hala, yung kaglutan. Ta mga anak, sakbaya mapanak iti bangkag. No kayak mo ti mangan, di agluto ka. Katsi ka ngay, saan ka nga ro din amangan? Ta importante king ka, ti mapan makikaaro ba? Sa nabalik kanyak ah. Tapag meriendaan dak iti balay apapanak. Ay nagalasin ti ugalin. Makasarsarak kantungatan iti kasta nga aramid mau. Oy, Marimilian, si kamot day tamasabat ka. Naggapuam. Awan bibiyang maud no sa dino tinapanak. Kagapay adamagam, tapno adamanan ichismis mo kanya. Ha? Ay, day. Awan inchis-chismis ko kan ka, Marimilian. Ay, awan panawon ko, makisarsarita kan ka. Ditakan, di ka kayat akasarita. Che! Ay, Marimilian, mabit lang. Apa yun? Anya ti basol ko kan di Marimilian. Hoy, Ana, dumagas ka man pa'y dito tersinak ah. Saan na, nana? Diyak kaya ti gumatang dita tersenam. Apay ngay. Inakon, awan oras ko ang makisarsarita itikas kada kayo. Apay yun? Anya tinagbasulak ka ni Ana. Apay adiin na kaya takasarita. Awan ka no oras na makisarita kanyak. Awan mo't amok ama di nga inaramid ko kankwana. Nay, Marikwanang, nakatapaya ka mait. Apay, anya ti parikot mo? Ay, pampanunutek lang no anya tinagbasulak kadaana ken Marimilyang. Taapay maten akaslaad dama di nga inaramid ko kadakwada. Ay, kat no inistoryam ka no nga men, ani Marimilyang kat naki-boyfriend iti agnagan iti Aklew. Aklew? Anya day tanagan? Kasla italaang ang mangagaw. Ay, jak mo maray. Basta kasta kano ti imbagbagam. Anak ki boyfriend ni Marimilyang iti agnagan iti Aklew. Ay awan imbagbagak akasta. Ken maysa, anya nga iti bibiyang ko no maki-boyfriend man ni Marimilyang. Ay awan bibiyang ko, biyag na dayta. No kasta. Ulbod dagit imbagbagan ni Marito yang kan ni Marimilyang.
nga imbagbagam kanaw. Awan imbagbagak amade maipapan kan ni Mari Milyang. Kan maysa, pulos, asaan ni napagsaritaan ni Mari Milyang? Unura asino man. Ay, tadyak kaya ti kasta. Nariga ti makabasbasol, Maray. Ngam, mas dawak, tadagayam kasta aparikaw. Ay, kahit, anya nga ro ti aramida, Maray. Payabak da marituyang kan Mari Milyang iji barangay hall. Tagsasarita kami ijay. Huwag gayam. Inakasarita ni Ana. Taapay nga oray iso katliklikli kanak. Mga no pinadpadakas nakmat ni marituyang kan kuana. Adda posibilidad na akas ta, Maray. Ngamen, kanayon ni Marituyang ijay balay daana. Nasaya at adda tayo amin. Adda dagiti kakadwa kakagawad kanda dumapay. Tapno deng ganda ti pagsasaritaan tayo. Kan adda akmot dito'y amakidengag. Ita, kayat ko nga umuna ni Mari Milyang nga agsao. Kalpasan na agsaumat ni Ana. Kasanumot nga men kagawad kwanang. Kat ko na ni Marituyang, nga imbagam ka nga aglalalaki kat aklew tinagan jay lalaki. Ni kaanuman, jak inaramid ti kasta. Kat syakmat, imbaga kano ni nanakwanang, aga po iti boyfriend ko kat nagado ti utang ko. Tapno lang ada maitid ko iti boyfriend ko. Akayat na asawan, kukwartaan naklang ti lalaki. Ita, Marituyang, anya ti makunam. Ala, sung batam dagiti imbagbagada. Adda ka di kasta asinasaritak maipapan kadakwada. Adda mo! No adda. Sige, ibagam no anya nga aldaw, no anya abulan, no anya nga oras. Kan, no sa dino, tinangibagaakan ka. Ijay tirsinam Adda ka di ebidensyam, akas tati imbagbagak, ipakitam. Kat no adda, pues, agmoltaak iti may sa baboy ang mapartay. Kat pagsasangwan dagiti opisyalis ti barangay, kan dagiti umay nangimatang iti daytoy a panagtutungtong. Ha? Ngam no awan maipakitam nga ebidensya, akas tati sinarsaritak, maipapan kada Mari Milyang kan Ana, pues, sika ti agmulta. Ha? O anya, adda ka di maipakitam nga ebidensya, Marituyang, a pinadpadakos ko da Mari Milyang kan Ana. Ay, kwamaray. O anya, adda ka di ebidensyam, tano awan, talaga asika ti agmulta iti may sa ababoy. Ay, di ka lang matitigra. Namulta ka man nun, iti 1996, gapo iti kasta nga ramid mau. Itata 2025, mamulta ka man ay. Ay, kwa ba daw? Agin lalaing mo na jakwa ng baak. Ala, sulbaram na ita nga inaramid mau. Awan bibiyang kulitan. Ay, badaw. Ay, ila ko mong dagiti kalding mo. Tapno adda paggatang ko iti babaw. Anya, ay bitugang kantupay, salbag ka. Ay, badaw. Pangalaak ngay iti babaw. Ay makamu ka. Awan bibiyang kuking ka. Katapno saan ako na may raman. Pumanaw ako dito'y balay. Inakang naay, di kalapaw, iji bangkag. Naimbagay na natal natin, panunod ka. Ay, badaw. Tulungan na ka di. Ay, makamu ka ni tibiyag mo. Awan bibiyang kuking ka. Tangay awan mo't manaknaka mo, abakbakitan. Ditakan! Mari Milyang, pangaasim ka di at tatulungan nak. Tasaanan na patuluyan ni Marikwa ng timulta. Saan ama balen? Noan niya tinapagsasaritaan iti barangay hall, iso ti masurot. Kan maysa, nagdinamagang ti panangdadaal mo kanyak. Nakababainak iti kasta nga inaramid mo. Katapno mapunas na ita asinarsaritam, naskan amamulta ka. Ngamaray, ay ikwa nga may. Ginurak ni Marikwanang, tagayam aramid mo laang ti amen. Ala, agmulta ka, tapno agnakam ka. Agnakam ka abak-baketan. Awan bibiyang ko kan ka, nana. Ti may sapay adakas na. Nagdinamagan asyak at pagkukwartaan naklang ti lalaki. Taday ta, tinapan mo inwarwaras.
Apinagparang mo ang nagtao dayta kan ninanakwanang. Tagayam, sikat tinangar-aramid. Ay, kwaana. Awan pagmultak ababawi. Remedyum Saan na mabalin adi ka agmulta? Nasken nga agmulta ka, nanatoyang. Tapno agnakam ka. Inikanda ka iti 2 weeks. Amang iremedyo iti multa, Marituyang. Ay, mabalin ka day nga ibabawi mong timultak, maray. Ay, sana balay. Agbalbaliw akaw. Gaputad di mo kaya ti agbayad iti ado nga utang mo dito tersinak? Pinadpadakes na kon? Tapno laang ado ti makigayam kan ka? Ay, kuamaray. Ay, agkumare tamad. Iso apakawanan na kuman. Ay sana mabalin, agmulta ka kidain. Taday ti maiparbang itikaskan ka. Ay, pakawanan na ka di amare kwanang. Ay, sana na maulit tayo. Sana na talaga. Ala, nanatoyang. Agpakaasi ka kini kagawad kwanang, tabarang kaasyan na ka. Agnakam kamot nga taitan. Ala, sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. May sapay asagot kada kayo, TNPBC Drama Production Center, iti DCWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman ka na iting kay panagdangan. Ipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, jak maano san tinakaro apudot ti panawin ita, mare. Apay, awan electric panyaw. Napirdi nga rod. Di man la matarimaan mo't ni Enteng. Ora ja electric pan kaw. Madi mo agtayo kaun. Ay, mayat ti agtugtugaw dito tersena, mare. Taado ti puon ti kayo, kat nagpress ko dito. Katun mat maray. Napudot mo't lata. Ay, kasapulan nga agpaypay. Mapudutan mat siguro ni Marito yang anya. Iso aday tanda umay ditoy, Ay, katuwan kat nukas taunay ti panagpaypay na. Win nga rod Oy, Marituyang, napudot ka diti panawon ita. Ay, wan nga rod ko kumaray. Rimwarak di tabalay may. Tadyak maanusan tinakapon. O daw. Day tamot lati rason. No apay nga imayak di ti Teresena ni Marikwanan. Ay, kat anusan nyo ati agpaypay. Ay, kinapudno na. At da aircon di tabalay may. Ay, kat no di kay sapay makagatang iti uray basit laeng nga electric fan. Nakagatang kayo kit din iti aircon. Na, aircon lang. San kami ang makagatang? Kano doa ti aircon may kinibadungkaw? Nagadun ngay. Sagay sa kami kinibadungkaw, maray. Ay, at damadlaw mo, Marikwanang. Ay, adda, pirmay. Agangin, sika. Win nga rod, ay nagmayatan ti angin na. Ay, nagpreskon. Napreskon kayaon? Sige pa, ay Marituyag. Agsao ka pa, ay. Agangin-angin ka. Ay, just kiki diti kastay. Jak mo lang matarimaan, hindi ito electric pan. Saan mo napilitan no saan mo akabaulan? Tatalagamit adi mo amot agtarimaan itinapirdi nga electric fan. Ay, agtal na ka man dita. Tartarimaan lang nga rodain, tadyak makaturog iti rabe. Gapo iti nagkaro apudot na. May payan naman kita yung agtartarimaan. Nabanugak kan masadutak. Ay, nagpudot lang nga rodain ti panawin. Rimwar ka pa ilaing.
Napanak nga ron nagpasikat kadagiti kukumaray. Dayta, ti paglayngam. Agpasikat. Imbagak lang ba nga dadwa nga aircon ta? Sagay sata? Nay. Ay, nagangin mo tinduyang. Ay, lukat ang mampay dagiti tawa. Tas sumbrek ti angay. Ay, nagmayat ti angin na. Napan kami nagdigos iti karayan kadagiti padak at tricycle driver rantay. Ay kat mayat kwarog. Ado ti tao ita ijay karayan. Aduda agpipiknik da ijay. Narigat ti mapan ijay karayan. Tangumisit ka. Kitam ni, nimisit akaon. Kunak man lusigod a kolor mo dayta. Yan ti mate. Napudawak mo't basit idi sakbayan na pan kami di karayan. Aya. Ay na, nagpudot latta ti panawen. Kasla kayat ko maninti agsubli di karayan. Ay, no siyak. Kayat ko ang makita ni Marituyang. Tabilibak iti dayja ako marek. Basta agsao, agangin mo't adagos. Ha? At daanting-anting na? Kaslakas tangarod, kwarog. Apay nga, simbardang ka mang pay-pay-pay kanyak tuyang. Pay-payan na ka. Naglaing kan? Siyak ti para paypay mau, kabayatan ti panangan mau. Idento ta siyak, mabambanugak amang pay-pay-pay kan ka. Ha? Naglaing kan nga gireklamo Ay, sanak pa'y anangan. Ay, una niya. Anya ti orasan ngay. Agalaunan. Apay no agalaunan. Siyempre, oras ti pa nagkikita mi kada marikuan ng kan maribanang. Kasta ti rugi ti oras ti pa nagmamaritis may. Pasado alaunan, Maray. Awan mo't lang nga ni Marituyang. Nala daw ita Ay, kano masapsapa mo't iday. Ne, isuday tan. Maray, umay kan ata paganginam man ng tipanawan. Aywan ko kumaray, umayakaon! Marituyang, apay anala daw ka ita. Ha? Kasanaw, pinagpaypaynak ni badong ko kabayatan ti panangan na. Nagmayatan tibiyag na ngay, tapaypayam pay amangan. Ay, kunak man, no kunam idikal man nga uray ladwa ti erkonyo. Wen nga agpay sumaray. Imbagam day ta idikal man. Isu anagangin iti napigsa. Imbaga kaya adwa. Kano pati aircon may jabalay may. Na. Ay, nanayunan ka no, Marikwanang. Upat ka nun. Nagadon nga irkunday ta. Ay na, Marikwanang. Adamanin madlaw mo. Ada. Nagangin maton. Ay, anya ngay, napreskuan kayaon. Ay na, Mare. Saan tan akasapulan day ti paypay? Ay ewan. An-anwan tapay ngay ti paypay kat adamat ni Marito yang amang papapig sa iti hangin. Win ay Marituyang. Anya ngay ti sindayo ita. Tisindami kin ni badong kaw kat karnilang matiba kakan lechon Ay, ko kamaray. Pipig sa ti angin na. Ay, Ay, nagsida kami pa'y gayam iti iga daw. Ay, oo na yan. Ay, na. Nagmayat ti angin na, kukumare. Nagmayat gayam to, mayag tugaw-tugaw dito para daan nyo Una, nagprisko di tayo itataba daw. Itay, awan mo ti angin na. Ang umita, kilaat mo tayo na nagangay. Kasta talaga ti panawan. Kanayo nagmampayla tayo, gistambay di tayo. Tadi tabalay may, ay na, nagpudot ko araw. Talaga amayat dito pag-istambayan, tataba daw. Nay, ado pa'y gaham taglabas at chicks dito Ay, pirmi Dagiti daduma. Aglugandang agpailay. Dagiti mat daduma. Mapandagumatang iti barbecue kan fishbowl dita plaza. Wow, ada pa'y naka-shorts. Siksita niya, tataba daw. Itakla madlaw anatarnaw gayam ti panagkita. No chicks tikit kita Apay, nakapoy ang timatayo aya. Nakusnaw kay ti panagkita. No ninanamatuyang tikit kita
Angam no, Chenks. Ay, nalawag ah. Ay na, ay nagsiksidayaya na magmagna. Wow. Nalabaga ti shorts na. Ay na. Napigsa pa ila talaga ti panagkita. Tataba daw. Badaw! O may kamanditaw! Darasaw! Papayaya. Kunak man no tinarimaan mo dito electric fan ta. Nakawarapay mo la dito'y salas. Rimuarag mo't anapan nagpaangin. Kasla mo laking ka ah. Inunam kumapay at tinarimaan dito electric fan Kanay nagpudot ti panawan. Tarimaan nagtumanay, nintun bigat. Ay, jak kayatin timang paypaykan ka. Kabayatan amang mangan ka. Apay anak karik-reklamo ka, yato yan. Maturog kan, tasak mat timang paypayking ka. Anya ka. Kano makaringak agur-urok kan. Nabasa akon itilingag gapu iti pudo na. Anyaki di. Di naklaki di kayat maapagin na nainay. Isungarod ako na ngaya puram atarimaanan dayto electric fan. Tapno saan tan amabannog ngagpay-pay-pay. Wayne, tarimaan nagto ka day. Kanon tungay? Apurado ka launay. Wintaw, kunak lang aruday. Uray sa dino ti papanak. Napudot lat tamay. Kat talaga akasta summer nga raw. Ano san tayo Kunak man no kunadaan na angin dito itirsinam. Naangin laeng no adda dito ni Marituyang. Ha? Kasano ang mapasamak da ita? Naglaing ngamin nga agpalastog. Intun kwan na agangin Ay, umay kumangaro din na natuyang. Tapno agangin. Alao na iti malam nga umay dito itersina. Ha? Ay, mabayag pa yung araw. Inak agpasadan. Wiw! Ay na, ay nagpintasan na chicks na kiti lumabas ko araw. Manuta tataba daw. Taluda, hapay ka pa, oy. Ha? Makita mo talaga. Nay. Nakinkinay, di pa nagnanadya day yiting nga. Sana ya? Ay, bili ba ka talaga kang kantata ba daw? Napigsa talaga dagita matam. Napudpudaw may, di makinigay. Diyan ay, makingkanawan. Ay na, nagpudaw ay. Ha? Talaga napigsa ti matam, tata ba daw? Nay, hapay ngay. Kimus na umutin ti matak ko araw. Ha? Nananon ngay, nalawag lang mo titay. Magmag na nga ni Nana Tuyang. Ha? Abay, di mo makita. Isuday talo mablabas. Imposible di mo makita. Ay, nagkusnaw na talaga ti panagkitak. Ni Nana Tuyang dayta. Nana Tuyang! Sa dino ti papanam. Dita tersina ni kumarik akwanang agalaunan kag. Orasan ti panagkikita mi dita. Badang, anya ter aramidem dita. Awan, Mike. Nakatugawak lang dito eh. Nakatugaw amang buy-buya ka dagiti aglabas sa Chenks. Hapay ngayon bakit may? Ay, nagluko ka. Ay, kwa. Iso malagayam nga awan kay jay balay. Agpapaangin naklang mo Agawid ka. Hapay ay pagawidin na kinagpudot. Agawid ka, tamapan mo lepasan at tarimaanan di electric fan. Ay, ang dagami papaaramid kan kanina na tuyang, tataba daw. Agawid kan Ha? Nagawid ka kanaon, tataba daw. Di ka pa'y lagawid, ta ipang-or ko kang kada ito awid ko apayaw. Wadain, agawid akaun. Una lakit tungit mo na ya. Di nakpagungot-ungatan no kastoy kapudot ti panawan si kabadaw. Apay ngay mare, nakita mi met alinayatam ni badong mo iti payong. Nadlaw may akas lagong ungot ka kenkwana. Talagang agong ungataken ko na ko kumaray. Ay dandanik lapinang or iti payaw. Ay, saan mare? Madadaal day tapayong mo, no ipang urmoken kwa na. Kasano asa anak ang makaungay. Ipatpatarimaan ko di electric fan may. Ngam di nakmat ikaskasaw, manungal daw nga bagbaga. Aguray ka. Ay, maulaw kamin ken ka. Kunak no siyak lang timol, ulaw. Uray si kamot gaya marikwanang. Apay, anya ngay kumati pakaulawan niya. Ti kadipudot ti panawan. Kat kunam nga upatir kun yaw. When nga road, imbagam day ta marituyang. Ay, kukumaray. Dispensaren dak. Awan ka ditiro kun may. Uray may isa. Awan.
Jepay kakaisuna nga electric fan, may ka nadadaol. Ay, awanan ti angin, Marikwanang. Ayun. Pangalaan mi nga itigatang ni iti upat nga irakaw. Ay, agkalinduusan ako. Ay na, uray siyak, Marikwanang. Sige na, Marituyang. Ibagamlatan alima ti irkonyo. Agistorya kalatan, oray saan apod no, tapno agangin. Ah! Kaya tiyutikas jay! Posible no saan ka pailang ang matarimaan. Salbad ka nga electric pan. Martilyo, kinlan sa dayto yan. Pagtarimaan ka. Tatabataw! Andakaw! Nasayad mo tanda ka, Kwarog. Umay ka. Umunod ka. Wain data. Kasapulak ka. Timang tanggal dayto electric pan. Apaya ka sa pulang pailang timang tenggail. Kat saan mo't ato maray dayta? Wain, tamartilwa ka. Ha? Ay, adan na maperdi, ano martilyon niyaw? Kat nabaybayan ko na tartarimanan. Diyak mo lang matarimanan. Agong ito manan ni Nana Matuyang no sumangpay. Diyak pala natarimaan. Ang mumutan, di pa nagungungit na. Ay, pirmi at ipanagungit na. Makapanirabyaws. Iso atang ngalamon, dahito electric pan. Tarugya ko na martilway. Nagmayatin tiyangin na. Nagpriskab. Ay na. Padang! Adakaw na naggapoy jay tsindaan. Na, nagmayat matan, titutugawam dita salas. Ay, kituin mo da. Makita may, naka-electric pan akong tuyang. Ha? Natarimaan mount electric fan ta. Ay, kat siyempre mo da. Kasla barbaro na. Kapay, napabarok mo lang na ito'y daan ng electric pan ta. Ay, agtayak pa yun. Katsaan mo tinay. Wait, mabalin mo pa yun nga ibagat sa aramidin na. Kitime. Sumardan ka. Ah, Hmm. na. Ay, naglaingan nga electric fan day ta. Simbarda nga talaga. Sige, electric pan. Tuloy. Na, nagtayak manan. Magtandar ka lang dito tuyang ha. At dapat kaya't kung ipakita king ka. Anya day ta. Electric pan. Umasidag ka kinituyang. Na, umasidag mga paisaw. Bilib ka kanya akong tuyang. Apay nga Ilocano mati amuna asaw. Tay kumamot English, English ang pailang. Di mo to pa'y amutag English, Mike. Apay nga'y Marituyang, taok okradam matanday tapayong mau. Ay, katagawid ako na maray. Malumaon, mapanakaglutaw. Ay, agyaman kami, Mare. Gapukan ka, nagangin. Kat napreskuan kami kan ni Marikwanang. Ay, yawan ang yaman na kukumaray. Ay, numaibusan ka iti bugoong. Umay kalata dumawat ijay balay. Tasa nga dram, jay leben ko abugoong. Ay, wun maray. Umayak to dumawat. Naibos nga agpayson ka ijay bugong may. Nasaya at magtempalagi mau. Umay kanto matlata umutang iti asen dito tersinak, Maray. Ay, wun maray. Umayak tao. Sigay, inakaw. Bye-bye! Bye, Maray! Dakkel met gayam ti maitulong ti kinapalangguan ni Marituyang anya, Maray. Uwan nga rod, Maray. Maang-anginan ta iti inaldaw. Ay, tinapatag. Naragsak kayo ng kukumare. Uray anya apanawan. Ala sigay. Tinan, tinagibusan ti sa balipay. Aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudok. Ken iti direksyon. Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, John Reb.
May sabay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Yan da ito'y ng estasyon. Agyaman na may iting kay panagdangag. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Manon ngal daw, sipod simbang po ni parenteng manipod nagseminar. Ngamjak pa'y nakitkita. Kahit pasyarum ngamin ije balay da. Sige, ngamsan pa nga ita. Ay gayam, saan ka di makitrabaho ka iti extension ti daycare center? Way, tay supay titangdan ka. Kakaiso na nga wampay pakitangdanan ita. Alatay nakpay nga rod gumatang iti kapikan asukar kini marikwanang. Mangtad ka iti gatang kaw. Kanya, jak pala lang rugi nga agtrabaho, dumawdawat ka manan iti igatang ma. Kahit sino nga rod ti pagdawatak iti gatang kaw. Alangan mo't nga nakdumawat kini kapitan. Ay, unay na ya. Nagrigat lakit ti biyagay. Inka pala umutang tawan pa'y kwartak. Imbag ano pa utangan nakday di abaa. Saan mo nga mingaw awagan iti baak Miss, kunam. Ano may ayaw mo king ka Ayunan niya. Jak pa'y kat inaw-awagan ni Marikwanang iti Mace. Enteng, apay asabali mo't tanti pa nagsasaom. Wan nga ron ba, nang? Ta nagpanatingak ngamin, di nagseminaran mi. So akas tamot tanti boses kan saom. Ay kaya sa nabali at agimbag to na ito. Manulang nga aldaw, ag sublinton, ti siguro na parang sao ka na boses ka. Agtumar ka pa'y ngamin iti vitamina. Tapno di ka nalaka nga agsakit. Enteng, kaano nga irugiyo ti kabarbaro a proyekto? Inton bigat mo't laeng banang. Nakasao ko, nagti karpintiro. Mayat met, no dumakkel ti daycare center tayaw. Ay, nagilot ngamin. Umadumot kami dan ti ubeng. Nagagit ngamin na kita naganak da, nga garamin iti... Ay. Rugyam manen ti saan ko akayat apa nagsaom, Enteng. Apaya saan mo akayat? Saan ka lingag pa'y so ti imbaga ka nalang da nga garamin iti pagtugawan ti anak da? Iso nga umilat ti basita kwarto apagyanan da amin. Alangan, adi na agaramid iti tugaw ti anak da. Kat agkurang met nga ro ti pagtugawan da. Nagrigat mo't ngamin ti kanayon nga ag-request iti tugaw iti ili. Good morning, Miss Beautiful. Maray, umutang akman iti kapikan asukar mo. Good morning, Mat, Mrs. Beautiful. Itaman pa nga awagan nak iti Miss. Natagtagainop ko nga main, nga da nakitak anagarum kun ka dito'y tirsina, ma. Ay una yan, Mare. Gwapo ka di matla ang tinagaram ako nam iti tagtagainap mo. Idi nakatalikaw, nagdakkel alalakay. Anya? Ay! Idi si mangaw ay saus, nagtaor, Miss Beautiful, agbagay kayaw. Ay, nagmayatan no kasta. Sapay ko mata pumudnaw. Wan, pumudnon to, Miss Beautiful. Ay, alaam nga ro din atay utang tagur oray ni badong ka. Ay, sige, Mrs. Beautiful. Mabiit lang tayo supot ko. Malibin kakadwa. Mabalin tayong ti agawid tagsubli tayo manan itong bigat. Ay, ibati tayong talikaman tayo dito. Tasublian tayo, intun bigat. Adakin ka na ita, pari badong. Saan ba't siguro, mapukaw ti alikaman nga ibatin? Dumagasta man sa akiday, di tatersina ni Marikwana ang pare. Ay, ikat wala pare. Uray sagay sa tala serbisa. Pagpaikat iti bandog. Ay, day taman pare.
Sigurado ang may katibanaw nung makainom ta iti serbesa, paray. Katawa na pare. Imbagla pag ginanaan tamat, ti tumugaw sa uminom. Enteng, mapan kayo kadimanen iti aramiden yaw? Wala, banang. Masa pula malpasadagos tapno aramaten dagiti ubing. Adaman aramaten dagiti ubeng inton malpas. Pudno, takon ang banang. Mapalin pa nga aramaten dagiti naganak. Do adda angayan da a meeting. Ay, ay imbag, tana-aprobaran day ta resolution nyo. Dakkel, ti maitulong na kadagiti ubeng. Alakit ta inak naroon ta in kami manan ituloy tag trabaho. Ay, inteng. Di mo ka diurayan ni Pari Badong. Agkita kami tulay jayon banang dungo. Sana na dumagas pa dito. Sayang ba't ati oras na no umay pa dito. Ato down. Mabasatan, apok. Mabitlaan nga pong. Eremedyo, tapno saan kayo ang mabasa? Sapay agsaksakit kayo. Diyak makapag na ama pa ni ti balay ti karuba. Ikanak iti kaputay apaglinong ko. Una pong. Mabitlaan, tamang alaak. Oh, ato'y apong. Aglinong kayo. Tadapay papanak. Papada, mapok. Agtudawn. Basit lang day taatudo apong. Sige, dito'y kayo pay. Agsubliak matlang nga dagos. Aguray ka man, apok. Agsarita tapay. Ibagam no sa dino ti papanam. Agsubliak matla dagos apong. Masapul asaan kayo ang mabasa. Amangan no kumaro ti sakit yo. Neh, awan mo tinda kita alikamon ko, paray. Di martilyaw, di kutsara. Awan mo tin. Pati simintong aramatin tayo nabawasan. Apay sino nga ti nangalay di rabi pati sa magmamano ayiraw kit mapukpukaw. Ayan dan nga. Anya nga iti aramatek, tawang mo tinda alikamak. Ay, just kino sino tinangalala. Sino nga ti nangalay ti sa magmamano ayiraw kin similtaw. Ay, madiday to yan. Saan arumbang alain dati yero kin simintaw. Maaramat iti aramidin tayo adikir sinter dayay. Ay masapol amamuan tayo no asino tinangalay ti alikamon kin ti yeraw. Ay, sana mabalin ang mapukaw ti alikamag, paray. Nangina ti alikaman ti karpinteraw no gumatang kapay. Di kag na nagpari ba daw? Sa pulan tayo no asino tinangalay ti alikamon kin ti yeraw. Nangalam kadagitero, apok. Basta inalak dita, apong. Masapulasaan kayo ang mabasa. Agaramidak iti paglinungan ta. Nangalam iti gatang mau. Saan kayo ato managare, apong? Ibagak to tinangalaak, intun malpas kong aramidan ti kalapaw tayo. Amom ka di nga aramidan, apok. Saan ka matakarpinteraw? At dalakid dito makder apostena. Ikabil kumatan ti atip na. Mabalinin. Kasano nga iti diding na? Kabilak tumat lang iti diding na ayero, apong. Adumot ti kawayan apang ikapatak kadag iti yero. Saan ka no paymet anasarakan da inteng? No asino tinangala kadagiti sumagmamano ayero kan sementaw. Aramaten ti kaadwan innala da pay laeng met. Asino nga tati awanan puso anangala. Ita, ni badungan tinagbulod iti aramaten ng agkarpintiraw. At dalatamot tao ama naging bubukod. Alaan dati para iti kaadwan. Wen nga rod No asino kit di Ha? Pagsasawak no maamwa. Pati alikamon ni badung ko, inalala na. Karpentero nga tati nangala. Nalabit akas ta amaray. ay mabalin namot nga ilako. No saan man akarpentero tinangala.
No maamwa laeng no asinaw, talaga pagsasawa. Inala na kidain, ti alikamon ni Badungkaw. Nalpasan ti kalapaw ta, apong. Inak isubli ti inalak nga alikaman. Nagbuloda maaya kadagiti alikaman. Jack amo no asino ti akin ko kwa, apong. Anya, kasano adi mo amaw? Saan mo ka di nga impakada, sakbay nga inalam? Sumipngat edin, apong. Awan tao ijay. Gaputa Jack kayat amabasa kayo. Inalaklatan Inka nga rudan isublay. Dumawat ka iti dispensar, iti panangalam. Un apong. Hangam, ang mga nudusaan dak. Dusan! Iso nga rod nga isublem. Saan ko mabalin nga esublitiyero, apong? Mabasa tayo ano agtudo. Tinakaw mo ka di tiyero, apaw. Apong? Jack ngamin kayat amabasa kayo. Agsaksakit kayo ngamin. Nakita nga insubli ti Barito nga agnagan iti Carlo ti alikamon ti karpintero, kapitan. Anya, kaya't nasawain. Ada kadwa na anangala iti yero kan semintaw. Dayta ti saan ko adinamag, kapitan. Saan kumutan analagay? Masapula pa ayabak na dyan nga ubing. Ibaga na no asino ti kadwa na nagtakaw. Asika man, kapitan. Ibaga na mo't siguro no asino ti kadwana anangala iti yero kan simintaw. Saraya nga ulila na dyan nga ubing. Wan, kapitan. Kadwana ni apong na. Adan samot kalapaw da di tabanger. Awan tumod nga min ti tanod dito. Ta ibaon ko kumaamang sukon iti da dyan nga ubing. Asino ti kunayo anang isubli iti alikamag, paray? Jay kano ulila ngagnagan iti Karlaw, paray. Anya? Ay, awan siguro ti makan na. Iso amapan nagtakaw. No, anak ko matanod, ta paayabak ta imbestigarak. Apay no siya kung ti mapan mangayab ngay, paray? Adakin ka, ano kayat mo, paray? Barang ibaga na no nangikan na iti yero, kan ti semintaw. Imbag ta insubli na pa ti alikamin ka. Sa pa'y binulbulod ko ter aramatak ita. Akit in ka nga rudad at imbestigarak, apama na sumangpad kayo. Ay, mabalin la ko matimang baut iti ubing ta baut kan. Ay, saan paray? Saan ka nga gararamid? Idatag mo kanyak, saan narumbang asaktam di ubay? Anyati ko na maran. Jay ubay ngagnagan iti Carlaw tinangisubli iti alikamon ni Badungkaw. Kasta matimbaga ni Marikwanang Marituyang. No kasta. Saan nga rod adakas nga ubay tainsubli na? Ay, Tano ko maagtatakaw, di na ko mainsublay. Anya nga tatipanggap day jay nga ubay. Tapay nga inala na sana insublay. Maamuan tayon to no sumangpet da kan ni Pari Badong. Napan na kanu sinukon ti ubing kay. Intaman met nga rod ijay ayan damaray. Tapno mangagtano anya ti ibaga jawbay. Mapanta ijay daycare center. Ta ijay ka nga rod ti ayan da. Madama ti trabaho da ijay maararamid at daycare center. Imbag, ta andakan Karlaw. Asino ti nangalay ti alikaman ni Tata Mabadong? Siya, kapitan. Jack ngamin kayat amabasan ni apong ko amasakit. Amangan no kumaro, kat awan ton ti kadkadwak. Anya ti koneksyon ni apong mo, kanagiti alikaman ni Tata Mabadong? Tinarimaan ko ti kalapaw mi, kapitan. Idi ngamin nagtudo. Mabasa ni apong ko. Kahit asino nga raw, ti nangalay ti yero, kan may sasiminto. Siya, kapitan. Jayero ti inusar ko. Tapno saan ang mabasa ni apong ko. Sika, ti nangala. Uwan, kapitan. No pabayadan nyo.
Awan pagbayad ko. Uray ibalod dak, tapno mabayadak. Ngam, saan nyo ko maabaybayan ni apong ko? Nasingpit ka nga ubing, ta amom nga isakit ni apong mo. Agam amom ka di adakas ti mga laytisan mo ako kwa. Un, kapitan. Ngam, jak ngamin kayat amapukaw ko ni apong ko. Anya ka di ti aramidak, tapno mabayadak, kapitan. Saan ko napabayadan? Ta maawatak ti kasasaan mo. Mayamon, ta na kami nga opisyalis ti mang sukat itinalam. Ika rin, masaan mo nga ulitan, wan? Ikarik, kapitan. Ket, uray umayak mattumulong dito'y araramidan nyo. Ididamo, kunak numanagdakdakas tinangala iti alikamon ni Badungkaw. Uray siyak nga rod, Maray. Nasaya at matgayam ti panagpampanunot na nga ubeng. Maawatak ti inaramid na. Wan Maray, iso asaan kon a pinagsasawan. Idi imbagada adakas ti agala iti saan na ako kwa. Si dadaan matpiman amadusa. Si sasagana nga agsakripisyo. Gapo iti panagayat na ni apong na. Good job, Kapitan Kentata Badong. No nasayat kayo, da kayo ti pagwadan ti kabaranggayan nyo. Ngam sakbay na, kaya't may man nga ipakaam mo. At ti aga kampay laang ita a Kapitan Enteng ket ni Sir Roger Refuerzo Ramirez. Ala sigay! Ditong tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon VG Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Roger Refuerzo Ramirez. May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyawan kami iting kay panagdangan.